Reka ngusuhuze kandi ngo ikaze wahisemo gukurikira C4 TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda aba yagarutswe cyane mu ntara ya Kentucky ndetse n'umujyi wa Louisville by'umwihariko. Ngizi ingingo nkuru turaza kwibandaho muri aya makuru. Abakandida bane b'abademokrate muri batanu bahatanira kuyobora umujyi wa Louisville bagejeje ibyangombwa byabo muri Jefferson County Cleric Election Center aho bisuzumirwa ko bujuje ibisabwa bibemerera guhatana. Naho makuru arebana na COVID-19, umushinjacyaha mukuru wa leta ya Kentucky Daniel Cameron yasabye President Biden guhagarika gukingira abakozi coronavirus ku ngufu kuko ngo binyuranyije n'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wigeze wibaza impamvu inyama y'idendo ari ifunguro rikomeye cyane ku banyamerika, cyane cyane mu gihe cya Thanksgiving? Izi zari inshamake z'amakuru tubafitiye mu kanya ni mu buryo burambuye. Abakandida bane ku mwanya w'umuyobozi w'umujyi wa Louisville mu mpera z'iki cyumweru nibwo bose batanze ibisabwa kandi bibemerera guhatanira uyu mwanya kugira ngo akanama gategura amatora muri uyu mujyi gasuzume ko ababujuje ibisabwa bibemerera kwiyamamariza uyu mwanya nk'uko ikinyamakuru WDRB kibivuga. Nicholson uhabwa amahirwe kurusha abo bahanganye amaze igihe kinini ari umwanditsi mukuru mu rukiko rw'umujyi wa Louisville, aho uwo bahanganye Fendry, umupastor uzwi cyane nk'umurwanashyaka n'impirimbanyi mu kubunga mu burenganzira bw'ikiremwamuntu muri Louisville. Harimo kandi Shameka Parish Right, akaba umuyobozi wungirije wa Kentucky Alliance Against Racism and Political Repression, cyangwa se ishyirahamwe rirwanya ivanguramoko n'ikandamizwa muri politike, akaba nariwe mugore wenyine wiyamamariza kuyobora uyu mujyi. Tutibagiwe Craig Greenberg, umucuruzi ukomeye wahoze ari umuyobozi mukuru wa hoteli 21C. Abakandida bafite kugeza kuri tariki 7 Mutarama 2022 saa 10 z'umugoroba kuba bamaze gutanga dosiye zabo zisaba kwemererwa guhatana, mu gihe amatora ateganijwe tariki 8 Ugushyingo 2022, ku buryo guhera mu kwa mbere 2023 umujyi wa Louisville uzaba ufite umuyobozi mushya kuko uriho ubu ari we Bwana Greg Fisher atemerewe guhatanira kuyobora uyu mujyi ku nshuro ya 4. Benshi muri twe tutavukiye muri iki gihugu tubwirwa ukuntu abakoloni hamwe n'abanyamerika kavukire bishyize hamwe kugira ngo basangirire hamwe ku nshuro ya mbere mu 1621 bishimira umusaruro cyangwa se umuganura. Iki ariko kikaba kimwe mu bitekerezo byinshi byerekana impamvu abanyamerika benshi barya idendo ku munsi w'umuganura. Thanksgiving ni umunsi w'umuganura, ukaba umunsi mukuru w'igihugu wizihizwa ku wa 4 wa nyuma w'ukwezi k'Ugushyingo buri mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku banyamerika biragoye kubona ifunguro ryo kwishimira umunsi w'umuganura ridafite akaboga cyangwa se inyama y'idendo. Ariko se uyu muco w'abanyamerika waba waratangiye ryari? Abenshi bigishwa kubyerekeye gusangira umuganura kwa mbere kwabaye mu 1621, ariko birashoboka ko idendo ishobora kuba itari mu mafunguro yabo uwo munsi. Gusa ariko bamwe bavuga ko Alexander Hamilton yagize uruhare mu gushishikariza abanyamerika kurya idendo ku muganura, mu gihe yavugaga ko nta muturage wa Amerika ugomba kubura idendo ku meza ye ku munsi w'umuganura. Ku rundi ruhande ariko abandi bashimira umwamikazi Elizabeth wa mbere washishikarije abimukira b'abanyamerika guteka idendo aho kuba imbata mu gihe bishimira umuganura. Undi ukekwaho imvano ya Thanksgiving ni umwanditsi w'umunyamerika wo mu kinyejana cya 19 Sarah Josepha Hale, wamenyekanye cyane mu gitabo yise The Bird cyangwa se inyoni, ndetse no mu ibaruwa yandikiye Abraham Lincoln aho yifuzaga ko idendo yafatwa nk'ikimenyetso cy'ubutunzi n'ubutwari bw'abanyamerika, ndetse anasaba ko uyu munsi w'umuganura waba umwe mu minsi mikuru yizihizwa ku rwego rw'igihugu.
Gusa ariko nanone ikindi gitekerezo cyerekana ko ari ukubera ko idendo ari ubwoko bw'itungo rikomeye rikomoka muri Amerika, ibyo bikaba byaba impamvu nyamukuru riba itungo rikundwa cyane kuri uwo munsi. Hatitawe ku kuntu imigenzo yo kubahiriza umuhango wo ku munsi w'umuganura igenda, ishyirahamwe ry'igihugu ryita ku madendo rivuga ko 88% ry'abanyamerika barya idendo ku munsi w'umuganura cyangwa se Thanksgiving. Umushinjacyaha mukuru w'intara ya Kentucky Daniel Cameron yifatanije n'abashinjacyaha bakuru baturutse mu zindi ntara nyinshi zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gutanga ikirego cyamagana ubuyobozi bwa Biden busaba gukingira cyangwa se gupimisha ku ngufu buri cyumweru kubikorera ku giti cyabo bafite abakozi barenga 100 ndetse n'abashoramari batandukanye. Cameron yabwiye WDRB dukesha inkuru ko ubuyobozi bwa Biden buri gufata ibyemezo bitigeze bibaho mu buryo bukurikije amategeko, kandi ko leta ihuriweho itagomba gufatira umwanzuro intara ku buryo leta yaterera igikumwe intara zose zigize igihugu ikiha imirimo ndetse n'inshingano zisanzwe zifitwe n'intara. Cameron yavuze ko nubwo yishimiye igitekerezo cy'uko Biden agerageza kurengera ubuzima rusange bw'abaturage, ariko ngo bigomba gukorwa hisunzwe amategeko. Twese tuzi inshingano zo kurindira abantu umutekano, ariko usibye ibyo tugomba kumenya neza ko tubikora mu buryo bijyanye kandi bukurikiza itegeko nshinga. Mu gihe yabazwaga kuri iki kibazo kuri uyu wa gatatu, guverineri wa Kentucky Andy Beshear umudemokrate yasubije ko atazi neza niba izi manza zaba zifite ishingiro. Sinzi imiterere y'uru rubanza, ariko amaherezo tugomba gukurikiza amategeko nk'igihugu, bityo tuzitegura no kuyakurikiza. Usibye impaka cyangwa se ingingo zemewe n'amategeko, Cameron yavuze ko afite impungenge ko itegeko ryo kwikingiza rishobora gutuma abakozi benshi batakaza akazi, cyane ko abakoresha benshi bagira icyuya bagerageza gushaka uko bakurikiza amabwiriza mashya, ariko ko yizera ko inkiko z'igihugu zizahagarika aya mategeko nyuma yo kumva urubanza. Tekereza ko abagabo n'abagore bakora muri uyu muryango rusange bifuza ko hagira umuntu uzahaguruka agahangana n'iki kibazo ku bwabo. Aha niho dusoreje amakuru y'uyu munsi. Reka ngushimire kandi nkwifurize ibihe byiza aho twabanye kuri C4 TV. Reka ngusabe gukora subscribe, like, share, comment maze ujye ubona amakuru ku buryo bukoroheye. Wibuke kwikingiza COVID-19. Nitwa Fati James. Ibihe byiza.